بعد از تصدیق رسمی موجودیت بیماری سیرویتی کرونا کووید 19 در جمهوری تاجیکستان که از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در تاریخ 30 اپریل سال 2020 اعلام گردید، حکومت مملکت جهت پیشگیری و تبابت این ویروس در قلمرو کشور تمام تدبیر و چاره‌های ضروری را پرزور نمود. با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تطبیق تدبیرهای پیشگیری از سیرویت کرونا کارخانه‌های صنعتی مملکت به دوختن نقاب‌های طبی و استحصال دیگر مواد استفاده گیگین شخصی سفربر گردیدند. با اینوبت این چون دیگر شهر و ناحیه‌های کشور در پایتخت نیز یک خطر کارخانه‌های تولیداتی فعالیت خود را در سمت استحصال مواد آنتیسپتیکی و نقاب‌های طبی به راه ماندند. کارخانه‌های استحصالی حدود پایتخت در اساس سپارش به‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی استحصال نقاب‌های طبی و محلول‌های آنتیسپتیکی را وسعت بخشیدند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود یوری اول 2015 یکی از این کارخانه هاست که با تکنولوژی معاصر و شرایط مساعد استحصال محلول‌های آنتیسپتیکی را به راه مانده است. جمعیت دارای مسئولیتش محدود یوری اول 2015 از سال 2015 این جانب در اساس اجازتنامه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی با استحصال محلول‌های گندزدایی یعنی آنتیسپتیکی و مواد اولیه برای کمک اولین طبی، بینت و پخته مشغول میباشد. فعلا در این جمعیت 12 نفر کارمندان در یک بست فعالیت نظارت دارند. 2 سال است که در این سخی یوری اول من کار میکنم. محلول آنتیسپتیکی که هستم میبراریم در حجم 100 میلی گرم 500 میلی گرم برای شهروندان تاجیکستان که امروز در تاجیکستان ما همین بیماری پنهان شده است کرونا ویروس، ما پیشکش همین شهروندان میکنیم که از این محلول استفاده برند و نزدیکان خود را از این بیماری احتیاط کنند. این دستگاه استحصالی در مدت تا 4 ثانیه به ظرف غنجایش 100 میلی لیتر محلول گندزدایی می‌ریزد. ادامه خط استحصالی عبارت است از محکم کردن بالاپوش ظرف و بند و بست کردن آن. مرحله نهایی استحصالات در جمعیت دارای مسئولیتش محدود یوری اول 2015 جا کردن ظرف‌های محلول آنتیسپتیکی در قوطی‌ها و انتقال آن به انبار نگهداری میباشد. ما بیشتر به این اسپریتو نظارت میکنیم که باید این در حجم 100 میلی گرم باشد، یگان کمبودی نباشد. با تازگی این اهمیت میتیم. باید در همه وقت دخترها با نقاب با دستپوشک در کار باشند. ما نظارت میکنیم که با این چیزها بیشتر اهمیتی کار کنند. من از شهروندان جمهوری تاجیکستان پیش از همه خواهش میکنم که احتیاط کنند، نقاب ها استفاده برند، دست پوشک ها، محلول آنتیسپتیکی همه وقت باید داشته باشند که استفاده برند و یگان شهروند دیگه ضرر خود را نرسانند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود یوری اول 2015 امروز با اقتدار استحصالی خود میتواند طلبات روزمره ساکنان شهر دوشنبه را با محلول‌های آنتیسپتیکی پورا تامین نماید. کارخانه مذکور عین حال در یک بسته کاری تا 2 تانه محلول‌های آنتیسپتیکی را کار کرد و بسته بندی می‌نماید. محلول‌هایی که آنتیسپتیکی ما استحصال می‌کنیم در چند شکل استحصال شده هستند. یک شکل استحصالی داریم که محلول آنتیسپتیکی در 95% و یک محلول دیگر داریم در شکل پاشنده اسپری، یعنی که در اون یک چند ماده های دیگر اضافه شده است از قبیل گلیسرین، هرکس ودرات که این خاصیت ضد عفونیکی این محلول را بیشتر میکند و هنگامی که مردم از این استفاده میبرند و این باعث میگردد گلیسرینی که در ترکیب این محلول هست به دست این نفرها آسیب نرساند. میتواند یعنی که نه به سفیده دست تاثیر منفی خودش را نمیرساند، چون اسپریت این یک خاصیتی دارد که چربی و سفیده ارگانیسم را یعنی که نابود میکند و دست ها میتواند یعنی که به کفیدن شروع کند.
و این محلول هایی که ما این 3 سال این زمان داریم اینا مخصوص برای همین دست ساخته شدن که هیچ ضرر زیانی نداشته باشه. таркиби маводҳои гандзудоии ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди ёрии аввал 2015 иборат аст аз спирти этилӣ, омехтаи оби мухаттар ва баъзе рангҳои махсус. рангҳо дар истеҳсолоти ин маҳлулҳо вобаста ба диққатҷалбкунанда будан ва ё намои зоҳирии хуб доштанашон истифода бурда шудааст, ки ба саломатии инсон зараре надорад. корхонаи мо ки ба истеҳсол машғул мебошад ва ба тақсимот инчунин мо машғул ҳастем, ман аз тамоми ҳамкасбон ва аз тамоми алал хусус шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон даъват ба амал меорам ки дар ин шабу рӯз аз эҳтиёт кор бигиранд. алал хусус метавонанд аз ниқобҳои тиббӣ зуд дастонро чӣ бо собун чӣ бо маҳлулҳои антисептикӣ безарар гардонанд. ҳатто агар имконият дошта бошад дар як рӯз то 6-7 маротиба ин амалро такрор кунанд. ва барои он ҳамкасбони худ ки ба тақсимоти ин маҳлулҳо мақсад машғул ҳастанд, ба фурӯши маҳсулотҳои дорворӣ машғул ҳастанд, тавсияи ман ин аст ки оиди нарх фақат аз доираи инсоф агар истифода баранд бисёр хуб мешуд. чун маҳлулҳое ки дар ин ҷо истифода мешаванд қиматҳошон дастрас ҳастанд. чун шикоятҳо аз бозор мешуд ки қиматҳо боло ҳастанд. даъват ба амал меорам ки оиди ҳамин нархгузорияшон як нархи ба фурӯш гузоранд ки дар ин шабу рӯз сӯистифода аз вазъият нашуда я саҳми худашонро дар аз байн бурдани ин вабо, ин бало, ин вируси корона саҳми худашонро гузошта бошанд. дар айни ҳол ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди ёрии аввал 2015 дар як рӯз то 20 000 адад маҳлули антисептикӣ истеҳсол мекунад, ки талаботи имрӯзаи сокинони душанбешаҳрро бо маводи истифодаи гигиенаи шахсӣ қонеъ карда метавонад. дар сурати зиёд шудани талабот, корхона имкон дорад шумораи 20 000 маҳлули антисептикиро ба 40 000 адад расонад. як навъ маҳлули антисептикӣ дорем дар ҳаҷми 90 мл. ин дар шакли пошанда аст. ин мо ҳамчунон инро дуруст кардагӣ ҳастем ки ин бисёр мувофиқ барои чӣ дар ҷаб гардонидан ё ки дар ҷоздон гирифта гардонидан бисёр мувофиқ мебошад. ва инро метавонанд масалан ки нафарҳое ки аз ин истифода кунанд ба содагӣ асосан он ҷойҳое ки зиёдтар даст мерасонанд рӯзмарра, умуман он ҷойҳое ки зиёд даст расонида мешавад бисёр қулай ва мувофиқ мешавад ки зуд аз ин маҳлул барои безараргардонӣ истифода баранд. маҳлулҳои яъне ки антисептикӣ як хосияте доранд ки ин зарари худашонро ба телефон мобилӣ намерасонанд. чун мо ки зиёдтар ба ҳамин телефон мобилӣ даст мерасонем, инам мешавад ки як масалан ки аз ин маҳлул ҳатто ҳамин мобилии худро низ масалан ки безарар гардон дар як рӯз 2-3 маротиб. ва ҳатман тавсия дода мешавад ки баъди истифодабарии пул ҳатман масалан аз ин маҳлул истифода баранд. чун мо пул ҳамон вақт рӯбарӯ мешавем ё дар бозор ва ё дар мағоза, дар он ҳолат доштани мақсад бо худ собуни моеъ ва ё собун ё шароити дастшӯӣ яъне ки мувофиқ нест, шароит нест, метавонанд инро бо худ масад гардонида аз ин маҳлулҳо дар анамун ҳолатҳо истифода баранд. як маҳлули дигар дорем дар ҳаҷми 500 мл. яъне инро метавонанд дар хона истифода буд ва он ҷойҳое яъне ки дастаҳои дар умум ҳар ҷое ки даст зиёд расонида мешавад, яъне ки ин дар хона ҳам мувофиқ аст ва ҳам хароҷоти камтар масад талаб мешавад дар ин. ёдрас мешавем ки ҳар маҳсулоти истеҳсолшуда дар ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди ёрии аввал 2015 аз санҷиши хадамоти назорати давлатии фарматсевтӣ гузаронида шуда баъдан ба фурӯш иҷозат дода мешавад. як чизи дигарро мехоҳам тавсия диҳам ки ниқобҳое ки алон дар бозорҳо ба фурӯш баромадагӣ ҳастанд, пешвақт буданд ниқобҳои чинӣ як масрафа ва алон якчанд модел боз ниқобҳои дигар пайдо шудааст ки якчанд маротиб мешавад истифода бурд ва инро яъне ки дар як рӯз то 2-3 маротиб метавонанд ки аз ҳамин маҳлули антисептикӣ ниқобро масалан безарар гардонанд. маҳлули антисептикӣ дар муддати 2-3 дақиқа буғ шуда хушк мегардад ва ин ниқобро бо шумо дубора метавонед ки истифода баред. ин нави маҳлули антисептикӣ ки дар шакли қатрагӣ дуруст шудааст, ин танҳо
барои чакондан дар даст, яъне ки метавон истифода бурд. тибқи маълумотҳои то имрӯз ба дасти мо расида, тадқиқотҳо нишон дода шудааст, ки ин вируси корона дар маводҳои пластикӣ то муддати 3 рӯз метавонест ки фаъолият кунад, зиндагӣ кунад ва дар оҳан бошад то давоми 48 соат, яъне ки аз байн намерафтааст, ва дар маҳсулотҳои коғазӣ бошад дар муддати то 8 то 12 соат ин вирус мақсад боқӣ мемондааст ва аз ин маълуле ки пошандааст, ин барои безарар гардонии соатҳои дастӣ ҳам бисёр айни муддао аст. дар доираи тадбирҳои пешгирикунандаи бемориҳои сироятӣ, корхонаву коргоҳҳои насоҷӣ ҳам дар асоси супориши роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе духти ниқобҳои муҳофизатии тиббиро ҷоннок карданд. раванди истеҳсолот дар ҷамъияти саҳомии кушодаи Гулистони Душанбе пурра ба духтани ниқоб ва корҷомаҳои тиббӣ равона гардидааст. дузандаҳо имрӯз хеле серкоранд, зеро талабот ҳамин шабу рӯз ба ниқоб ва либосҳои махсуси тиббӣ бештар аст. Гулистони Душанбе ба ҳолати 11 майи соли 2020 бо теъдоди 150 нафар кормандон 60657 дона ниқобҳои тиббӣ ва 22380 адад либоси махсуси муҳофизатӣ омода карданд, ки истеҳсоли якрӯзаи либосҳои муҳофизатӣ баробар аст ба 500 адад. ниқобҳои тиббӣ ва либосҳои муҳофизатӣ аз матоъҳои пахтагини ватанӣ истеҳсол шуда сифати хуб доранд. бо назардошти муҳимияти амалӣ намудани чорабиниҳои пешгирикунандаyu табобат бар зидди пандемияи COVID-19 дар мамлакат тадбирҳои муҳим андешидаву дар амал татбиқ шуда истодааст. имрӯз дар шаҳри Душанбе духтани ниқобҳои тиббӣ, либосҳои муҳофизатӣ ва истеҳсоли маводҳои антисептикӣ бо суръат ҷараён дорад. дар умум тибқи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ва раиси шаҳри Душанбе ҷиҳати пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва таъмини солимии аҳолӣ, ҳоло дар пойтахт наздики 30 коргоҳу корхонаҳои тавлидотӣ ба истеҳсоли ниқоб ва маводҳои антисептикӣ машғул мебошанд, ки дар умум метавонанд талаботи шаҳриёнро бо маводҳои муҳофизатӣ бароварда созанд.